دەمباش وتوانرە کیژان ئەلفەبێت عەرەبی یان jî لاتینî ji bo zimanê Kurdî guncav e. Di dîroka mirovan de mirovan her dem hewl daye ku jiyana xwe hêsan bikin û ew gotinê ku dibêjin jiyana xwe pê bi rêve dibin wan bikin nivîskî. Yanî ne tenê deng ji devê wan derkevin, mirovan her dem hewl daye ku ew dengên ji devê wan derkevin bikin nivîskî. Ji ber wilo jî di dîroka mirovahiyê de gelek jûreyên nivîsandinê derketine. Ji wan em bêjin nivîsa mîxikî yan jî bismarî ya ku bêtir someran pê dinivîsan, nivîsên hîroglîfî yan jî hîroglîfî ku bêtir li aliyê Misrê derketin û li vê derê jî gelek pirtûk li ser hene û li vir mirov dikare qala pirtûka yan jî li ser pirtûka Ebn Wehşîya jî biaxive ya ku tê de qala hin nivîsên Kurdî dike ku ew jî bi nivîsa hîroglîfînin. Gelek nivîsên Çînî hene, Fînîqînî hene, Sikritî hene, Evesteyî hene û gelek cûreyên din hene. Nivîsa mîxikî yan jî mîxî bi vî rengî bû li ser depan dinivîsandin bi awayekî ji awayan ji bo xatirê ku dikarîbin wan peyvê xwe bikin nivîskî û pê dan û stendinan bikin û nameyan ji hev re bişînin. û ev nivîsa hanî gelek miletan pê nivîsandiye, Kurdan pê nivîsandiye, Farisan jî pê nivîsandiye, Ekadiya pê nivîsandiye, Babiliyan pê nivîsandiye û ew jî gelek qonaxan jî li derebas bûye. Ne tenê bi vî rengî bû gelek caran guhertin tê de hatine kirin. Ev jî nivîsa min e zanîngeha Göttingên ez fêr bûm yek çawa mîxikî yan jî bismarî binivîsîne. Nivîsa hîroglîfî wek me got bêtir li aliyê Misrê derket, Misra kevin û ew jî wê nebûn yanî nîşan bûn. Wêneyên jiyana wan ya rojane em bêjin dar, wêneyên ajelan, wêneyên gelek tiştan hewl dan ji bo her tiştekî wêneyekî nîşanekî çêkin ji bo xatirê ku dikarîbin bi hev re bidû bistînin bazar û dan û stendinê xwe, firotin û kirînê xwe bi rêve bibin. Ev nivîsa hîroglîfî jî gelek qonaxa li derbas bûye. Ber ku mirovan wek min got timî yan jî her dem hewl didan awayekî hêsan ji xwe re bibînin. Piştre ev nivîsa hîroglîfî derbasî nava Fînîqiya bû. Fînîqî bêtir li ser deryaya navîn ya deryaya Spî yanî li aliyê Libnanê hinek ji beşê Sûriyê wek bajarê Tartûsê Laziqiyê bêtir li van devera bûn Fînîqî ew jî Samî ne. Dema ku ev nivîsa hanê derbasî nava Fînîqiya bû yanî ya hîroglîfî timî bazirganên wan, zanayên wan yê ku bi nivîsa hîroglîfî didan û distendin timî zehmetî tê didîtin ji ber ku bi hezaran nîşan wêne hebûn êdî li vê derê qonaxeke nû dest pê kir. Ev qonaxa hanê çi bû? Fînîqiyan hewl da ku ew nîşanên ku bi sedan hebûn yan jî bi hezaran hebûn hewl dan ku wan nîşanan bikin deng. Ev tê çi wateyê? Tê wateya ku tiştekî nû afirandin yan jî vedîtin ew jî ew bû ku ji bo her dengekî nîşanek çêkirin. Yani em bêjin ji bo denga A elêf çêkirin. Ji bo dengê B bêt çêkirin. û êdî li vê derê guhertineke dîrokî di jiyana yan jî di dîroka mirovan de çêbû. Cara yekem e ku ji bo her dengekî mirovan ne bi sedan nîşan hene yan jî ji bo her gotinekê nîşanek heye. Êdî deng yanî mirovan giyan wê astê piştî ku gelek qonaxa li derbas bûn êdî ji bo her dengekî nîşanek çêkirin. Ev guhertineke dîrokî bû. Êdî li vê derê ew pirsa ku min destpêkê ji we kir gelo elfebeta latînî yan jî ya erebî ji bo zimanê Kurdî baş e. Li vê derê hûn ê bibînin ku her du elfebê jî ji elfebeya Fînîqî li pêş ketine û her du elfebê jî maka wan, dayîka wan, koka wan yek e. Her du jî ji nîşanên hîroglîfî û pêşketina ku Fînîqiyan çêkir ev her du nivîs maka wan yek e. Niha em ê bi hev re berdewam bikin û hûn ê bibînin bê çawa bûye. Êdî ev nivîsa ku Fînîqiyan dît yanî ew nîşanên ku Fînîqiya ew çêkirin ku ji bo her dengekî yanî her fonek ji devê me derdikeve nîşanek çêkirin, wêneyek çêkirin. Ew nivîsa hanê ji bo mirovan hemî bala hemî welatên dora wan kişand û her kesî hewl da wê elfebeta hanê bikar bîne. Çima? Ji ber ku hêsantir bû li şûna ku mirov bi hezarên wêneyan yan nîşanan bikar bînin tenê ji bo her dengekî wêneyek heye û dikarin hemû nivîsên xwe yan gotinê xwe bi wan denk anînin. Ev nivîsa Fînîqiyan yan jî elfebeta Fînîqiyan bi du aliya çû.
بآلیه روجاوا و چو بهتر بآلیه یونان و ایتالیا یوان و چو بآلیه روجهلات و چو بهتر درباسی ناوا آرامیا و همجی آلیه باشور و چو درباسی ناوا قبطیا بو و وی داوی درباسی ناوا عربا جی بو. اف نویسا هانی تجاری وک خانه مای اف نویسا هانی روش بروش پیش کت دما کو درباسی ناوا ایتالیان بو یعنی درباسی ناوا یونانیان بو گله گوهرین تیده کرن. يعني الآلية يوناني قالك جوهرين تذكرن بري اب نويسا هاني جي وكيا عربي هات نيفساندن لهيدي هات جوهرتن ومن البيدر جوارك قالك وينا نيفساندن تشاوا او تيبانا هاتنا جوهرتن هم جي بري نيفساندنا يا لاتينيا ايرو جي وكيا عربي جالية راستي دست بيت كر ونج آلية چپه دا و جي سدمين وي هنه مروفت كار روجه كل سر باخوه لهجر کو هون لی بنارن لوان وینه کو من جواره هنک نمونه نیوساندنه به چاوا هاتنه گوهرتن میناک هجر کو ام لوی بیت منارن بیت زمان فینقیتش برکو زمان کسامیه او جی ماله بنارن به پیوا بیت یعنی جبو تیپا به چاوا هیدی هاتیه گوهرتن حتی بوی بیا ایرو و پیوا الف كود زماني فينيقي ده جاية بنرم بهيدي تشاوا هاتية جوهرتن حتى كو جاية آيا إيرو ولي بنرن ام بيجن لاتيني د تشاوا دبو يانجي د عبري د تشاواي د عربي د تشاواي تشاوا او جوهرتنانات د هاتنه کرن يان تشاوا تيبا ره هاتيه جوهرتن دوان وينيا د هندكارن هيدي شخر وان بنرن تشاوا هردو الفابي كوكا وان يكي و تشاوا هيدي هردو الفابي با اواي كيج اوايان هاتنه جوهرتن حتى جو جيانه اف تشيا كو ايرو تيدنه لفي درجي من جوار حمو تیپین فینیقینی فساندنه و هر یک واته وانچی وک میناک من گوت هر پیوک یا هری بالکش ایرو زمان عربی دایی کو هر پیوک جوان پیوین کو زمان عربی ده ایرو تی گوتن ده زمان فینیقی ده واته اکوان هی ام بیجن الف ده زمان فینیقی ده وک من گوت گایه بیت مال شین واته اکوی هی واو واته اکوی هی وهر يك جوان واتيك وان هم الفيدري حمول فيدري نيفساندن حتى روجا إيروجي بيفا ألفابيت يعني ألفابيت ده حمول زمان أوروبي ده والدفرين دن ولاتين دن أف بيفتي بكار جبركو او بيفهاني جن فينيقيا هاتي وهنا وقت الشيا خويا كيفن مايا بيقومان هنا جوهرينا بجوجك دي هاتي كرن يعني ألف بوي ألفا ده زماني لاتيني ده وش بولوجي از دجي بيفا ألفا بما قالك جارام من سرني سادية وك من قوت از دجي بيفا ألفا بما از بيفا ألفا بيتي رمى يعني ألف بيتي رمى كو هجر هون دبستانين كرديين دينية كيفن فكر بريوان بيجين ألف بيت يعني جي ألفابيت و ألفابا يعني ألفابا بيتر ألفابا فورما تركيا ستاندردا تركيا إيروي از باور مير جلال بدرخان بيتر ألفابا بكارتاني لي از دويدم كو ستاندردا كردي ببا ألفابيت ونا ألفابا وكيا تركيا إيروش بركو ستاندردا وانه جبوي جد انجام جوارا بيجم هر دو الفابet کارنج زمان کردی را چه ببن لی دویکو مروف تشتکی بین زمان او جی گرنگه مسألة كسياسية بترجي مسألة كزانستية يعني حمو دنجن كو تشاود عربي دهن دكارنج كرديرة تشي ببن ومروفت كاره تيب نو لزيده بك وك إيرو ام بيجن تشاوا الفارسي ده تيب نو لألفابية عربي هاتن زيده كرن تشاوا د كرديا سوراني ده تشاوا تيب نو لألفابية عربي هاتن زيده كرن دلاتيني جي ده ألفابية ألماني نوك يا فرنسي يا فرنسي نوك يا إنجليزي يا إنجليزي نوك يا سويديان هر کسی لگوری زمان خو او الفبای هانه گنجاندنه مروفت کاره همو الفبایان لگوری زمان کردی بگنجینه لعالیه کی دنجی اف الفبای عربیه کو ایرو هیه بگومان دناوا فارس و کردان ده الفبای عربیه بری کردان به الفبای آرامی جد نیفساندن دگل قناغین کفن ده بری زاینه یعنی سردمین کفن ده جی وک میناک ام بیجن نتنی کردان فارسان اخمینیا جی بو الفبای آرامی نیفساندیه سردما امبراطوریا یعنی دولت ساسانیا جید به الفبای آرامی نویساندنه پشتی هاتنا مسلمان الفبای عربی در باسی نوا کردابو او الفبای هانی جید که لقناغر در باس بیه ارمانجا من جوی ویدیو او کو نه از بیجم کیجان الفبایش بو زمان کردی باشه تنی متخواست از مجاره که زلال بکم از بخواب الفبای لاتینی نویسینم به مبستا من پی تنی زلال کرم